tano tani tu be fa da lo tu ta tu kamat tamai ma fi ma fa ma lo ta le ma do ma mai ke wa ta fa ko ma fa da nge be ta ke ma fa dan fa po da no he lo na ma wa ma wa ha fi ma le ke ngai fa ma ta la fa po da no cho ye ma fa da nge be ho le ta po ta hui mo fa via ko mo fa ma lo no Jesus Christ ko mo fa mo amen. Alo tao đi ra mà mai cái phụ hoa ta con tụi mình là con bé phần gì phần mà ta và tụi hoa ta đấy tao ta nó và một vài phiếu và tao tụi họ có tụi bé hay bây giờกูmồi lối này tao gì phong vay một tuần này ngày hoa ta này phải ao chơi coi hoa ta hậu là kí coi hoa ta Icaris này phải ai ta nó cái oceani bây giờ hoa ta cái oceani our oceans con ngắm máu in ngày này hàng bây giờ tổ phá học qua tu coi mỗi sự ngày phong nuôi coi Pacific ở bên dưới hiva ocean bên dưới ta habe coi phong nuôi ai important cái cao quá tu ở tàu tol coi ni Pacific cái ngày phát ta coi ni cái honua đấy ngày mẹ ở nhà là Asia coi mẹ cái ton cái phai cái ocean ni ai này ngày tàu mua là vậy này phai siêu coi cái ta coi sustainable tourism bây giờ phía nông nghiệp cái tahi mới mẹ cái tahi cái là vài phát tola hay mua mà ang pang cái tắc mamata cái coi hình cái coi tắc mamata ta cái siêu cái phong cái lava o sustainable muốn hàng tổ cái ngã ta cái tàu phiêu cái ocean phải là mà mua siêu cái plastic là hiện bây giờ cái plastic ya phô cái ở sang hai tàu mấy này là cái plastic cái cái ni tahi vai le fa si o pe ko hana fonga de taula va fa si ai par pare ma ko ni plastic itahi ka wai pe mo si o ki he green shipping pe nga fe taula va si o nga ya ka fa nga energy ke fa si ai hanga he nga hi vaka o produce carbon dioxide ko no nei lava o we si ai ata kai hange ko fe li wa ke ya cái lava pe o fa ho ko fa tongia ko ya đấy để về phát ta để về ta để học cái Pacific Resilience, because Island Resilience Summit, ufawi he FX, ko FX ko phát ta hay về mi ko ngai kau ta la hi mo ngai organization la ke si ko hai me ala to ni ya ama mani, because ta fa ki ko no conservation ke to ngai ta fa ke oceani, ko tau si ke ngai practice o ngau ya ke ngai ko plastic mo ala me pe Kako ki me pe ke he ni me u fata ha ke ko tau fa ka ke hange ko multilateral pe ko u NGOs o ko mo ko ngala hi he ni ko ka kai o nau fi invest pe nau fi ko mi hanga hi tau mu ke nau o invest ya hanga fonu pana ye ka to ko ambassador he Pacific me UN na mai ke ko hinga pe ke fakata noa o fahokan kana tolu ai ngai pole mo tunga ko ga Pacific na ya ha interest ya ke na to ko ni mai ki he fakala ka ko ni tau ngai fonua ko ni island state na ga ngata pe Pacific ka na ha mo Caribbean ne mo na to ara nei hoko me be ke fakata hai Vanuatu ai ko fakata lo ki council ko na USP ai ko Sinopure ko na USP ke fa ta no ai ko ka ngai me ma winga fo ko ni tai ni mi USP ko parpare ma ko ne ka ngawe pe mo management pe na to lu na fa le ko na USP ai ku nei ai o stari fo ke pula ga fisia fa ta ke na lao ke fai ha ke fa ta ke na strike ka wo scoring pe ke na ta la no pe na la va resolve pe ai na me au na to ga ke ai ka ua ya o ke strike ai o ke fi time pa o wa nge ki fai ngau ko ni ka o se ke fa ngo fu ko ni o ka fai ko ke na strike ki September ko ta oni ai nei fi ma ke fa ta no ai pe mo management ko ha le va na me fai ko ha ngai ta no was fai pa ko ha I like the cost tau pe pa ngai fi het kai katari na negotiation kon po ta no mo ka fai ko nei ka wai pe pa mo ta no pe mo tu ni ko sio ke foki he fo IVC po ko pu le USB me ha mo ki fish na hiki foki ha mo yo no tu le kon pe ko no fo hiki ko me fish e tai me ka ta ko hili
o alo pesi ha mo pa pe ko silio me mauinga ke toi foki mai ki fisiko nga nga pa pa mo ko pa ko fis pe foi to la ita hai fa na wa ko dai mo ta no ai to ka nga ai nga kempasi ke tu nga ko o ku ai hange kon finga ke fa le re pa mo wala me pe he o si o ke nga ta fa ke nga programa ko ke ka wa ai artificial intelligence mo me nga skills yo fi ma o nga ya honi cái ko format ka ko nga pe o ta no ka ko hange ulau ko sinon ko silio ko ni ai USB kana fa nga mali ke le to pe ke frata Pacific Island Telecom Association na fa be mo e Vanuatu ko ngala ta no ko he ni ko hinga he ku ai ke fakakau ai ako ai communication ta fito ke cyber security e asenita ko ne frata hai forum o ko mana ko ke fa he ni ako si Pau kau foke sino ko ni Pacific Island Telecom ai ko ngai Telecom ko Pacific o nau kau ke sino ko ni ko nau fa ta la hien o fa ta no ke fa sio ka ngai ta fa ki mo ngai me au fe mau ke o mai me ai ki he kau taki ke nau sio ke ai hange ko tunga o fe tu taki po communication he Pacific pa ha ngai me e recommend mai ke fa sio ke ai kau taki ko me ki he folau ko ta fa ki ko ni ai kau taki ko ni frataha ko ni ono ni matolu ai fa aho wano ke aho tolnoa o le ai pe te hange ko ni ko lau ki ai ngai feitu ke fa ai ko e frataha hagen ai fa feinga fuko into stadium ko ni yang malunga tonga na lava osiki ai ke fa ki ai pa lava o toi fu fe ma la ya nga hilok frataha lava pe o mai ke nga hilok ya ko no tonga hai wo fia tu kai fe tu kon ke fa no fo lo tonga te u fe tu ko ya ko o tamai e osi mai ko fa fu ke la ke osi mai ke wi fa spu la ku ke si ulai e fa le te au ko ni prefab ke to mai ki to ran ko nga pe ke tarifa ki pe ke la ya capacity to nga ni ki he kau nofo ko he ni ta tau pe pa mo u fare ko silesi tamai ko fia ke ai loki faka to he api ko ni o ku o silesi tamai ke ala ngau e aki e time ko ya ai go fie huang ya mo ai au ku fa fie u fa ma lon ke na tol ko ku fie tuk ma na ngai api ke kau ke he nofo ai ko ni ai kau fa ta ko ni e amana ko ni he end of o a ko si Wai pe fa ngo fa fia ko hange ko te kau me ke se dai señale United Nations ai mahina to la hange profile mahina to la hange ai ka fa ta mai ke kau mai ki ai ko hinga pe ko level ko ni o mai ko ni ke fa ta ko ni amana ke fai ai fa si pe wai fa malo at ni ki he ka fa nga fa le ka nga ho ik mi sa la va to ta pu ni ta fa le ko ya ni afi pena lava tu pe mo tonga New Zealand high level consultation ko tata no ai pe nga fe to ni aki anu sila mo tonga ni ai ko high level o ne fa he weekend pana lava ya ke aho pule lul ko weekend ni e o se fola mai ka office malunga me nu sila ke na ta no mo ta fa na mo ta ka official hen ko nga pe ke ta to sio ko me ko li ko ha le va ta me te ta finga ya ke e uno at kon ki mua ke project ko ta pan kare ke ngai fa le ko ni ta pe ke ka na tol ko ki masive siva ko fa le ne ono waskamata no langa o si le ya pa ko fa le ko no foi pecho no wa ko fa le ta tolu una u fa ka to ngai agreement ni pa ko pecho tolu le va ko fa le wata ai lo tonga lele komiti ke na sio ke ngai ta fa ke ka wai ke le mo ala me pe he ai tu eta ni mi hange pe ko na fa hokat ki mo o fa arma pe timi o sio ke u fa le ko o mai me to ka kai ai ngai family tau pe he fe ma to ko ni ai he tu eta ni mi ko o si le vai ni ai fa le ai api e wange wa no na ya ton ke aki na tol ko ni timi ko ni ka office pare mia moi pa mo ka tambe he put ngai fonua ko to pe me ai ki api ta ni ma hina to revisit ya he ta ni pa to tanak mai ki ai pa mo ngai api ni ma to fe ma tanak ma ngai formata la ki ko ki ngata pe fangi me ke fa ho ko tu pe fa ta tau ki he ngai formata la ko tu ma mau inga ki ta no ke
kau ata be abo ke hangai fe hu ke mo o mai e tau pota no ko ni palo malo la mali e ki pale mia pe malo pita fenga mali ko ni o ku o mai mo ma tonu ke update ngai me an e fata ni ka du ke feito una I he kawenga ko ia I he veve prestiki fata ko ni fai nei nei ha foto to wai pe ko ha palani ki ha fonga e malama ke ta ofia no ngai aki o veve prestiki ta te fita ki tongani o gulahi ai ha holo ngai veve prestiki e ngahi mata fanga pe lave ipe wesia ko yo ku hoko o yana ha fonga e malama ki ta ofa au furia i hono ngai aki tongani e gulo tong fai ngau e ke ha fai nga agreement fa ba buliang ka ko locally I tongani fai sio na lava charge a prestiki ki aki se niti Sendi lewa koe tuku lewa ia ke hiko aki mo dispose aki ai u mea plastiki. Ai koe ngā ka pai hu mai tau pefo hina koe. E ai lewa ki whiki ai, koe whakauga ki aha whiki ai, ko hinga, he taimpo waso no ngawe aki, dispose ko no tuku at koe ke hewewe. Mai lewa paanga koe toko ni ki hono anga koe hono process pe dispose koe o plastiki. E hange peo mo iloi ko plastiki ia, ka tuku ai kele kai ke decompose ia hoko ko kele no fu ia o lau ita e ko fonga ia taha ko no ai haki se niti ke charge of pau ku te hu mai no ai pe ma se niti ke mahino le vai o wa foi se niti ke ne hanga o toka nga he o siko no nga ia ki ko ai plastiki ko ia pa ko me la pe ta ia ai ko nga ko awareness ke te iloi ai palparem ai hoko I te hanga ko laku no ai holo plastiki mo me hangi mo to silava ko ki muri o ko stani me we ai ki foi pin ni bebe ke plastiki ko me ulava ti compose mo ke pe tau ke fe nga tu me pau tau ke le ta to ke pe ke tana ke bebe te ke tau ka tu nga tau lava classify ke ai bebe ke lava process ke ki na to a ko ngai me pe pau tai pe ba mo ngai fa ka ko ke lava o tutu e plastiki ke alu hoko ko huila ke pen ko ni ai waste yang ko plastiki laure wa me ka sai den laure wa to kon ke ma me huila o at the same time o ne hanga leva o fasisi e tau veve hono to tutu ko veve ma huila si e veve ayo ku it's a win-win I he time takai pe but abobe ta me ma ke me Malo ka ki ka venga pene fika aki mo yako o ku lahi longa a mo seni holo I he mitea fa sociale ai foto tu me he TNU o pehe e yai aliliu e hoko ki he alfabeti aya ki alfabeti te ki wela ko ya me ta he ta le te ki ha la ko to ta na ki e kai ko ma ke me ko ke tong ki ai okay ai ka ku pehe ku wa hano tala no ai o ku tala no ai franga ke fai a hono diliu ke ai o ku pehe e to o miai ai matai to hi a pe moi nga e to o miai ai ina o e consiglio fo ki go ti ni te ya o ka me ki ai ke hange go lau te yo na ka tala no be ka Hakau akademika bia polu kabatonga bia me ka tege ma o ki ai o kwa me be mana u ta no bia vangi me be ka malo ek pale mia pe fa malo to ngahi ngau e ko lava ko e fehu ene fe ka wak me to fola ko ni ane afi ye soft closing ya e tokanga ene afi o ki he fakalele business ko ni pure anga TPL fa tata ki TPL muluru tai o ko ha mo foto tu ki he tafa aki ko ia malo bito ka ve fe ma inga mal ke fa mala hage ko tu pe mo si lo ko to ape o we difficulties bu ai palparema o ku hokom e nga he ka ta ha ko ni pulenga ka wai lulu tai pe mo tonga pawa ki fika ko pe mo tonga pawa ku fai be ale ta mai no pe fa mate u hila hange ko na mau to ko si mai ko nei to ki tanu po ne nai ai win farm ke tu ko la pa ha ko hinga le vai ke to la hiang me ko me renewable energy pe ko
hange kon ko havili nei tu ko frapanga ne si aina ai ke la vai o to le vai pesete ono le vai o tau ngahi uhila e ala ma ui me wango te pain pe ko tapiri ko ni tol wa ke tu ila pa ai ko me fika ko mo to pa wa osmon pe o wi difficulties why hange ko fa mate uhila mo me but we learn from it but ta unwa tu pe ke tu kwa nga we ka tawa ko me ai ka ho kwa to nga we pa sai pe no fa manat manai ke fa nga we ke ai ko hinga pe ko me pe la vai o to le re ya ngai fa to nya ko te lava o lo o wai pa parem fa nga we ke ai pa ta unwa ka mo ke mama pe ai holombu ya nga we kai hange pe ko nei fa ho ko tu ko a honi tôi tan po wai tôi la he ko ho ko tai pe ko nga pe ko ta mo ki tôi le re ya ngai ai fa ho ko fa tong ya but admittedly pe esmahino pe ya pa me nga ko to pe it's about how you manage it more address it ho ko tu kai tôi be follow up yo ko ta fa mai no pe ta fa ke uila ka ko lulu tai ai ko ho tari ek pale mi te mo ho ko pe mo to no kalele business ko ya ai ko tôi tai ni mi hang pe ko ta ta pe mo tonga pa wa we are having some issue ai pa fa nga we ke hang pe ko nai os fa ho ko ki fale alea ai payment ko o vakapuna ko ki mua neo ko pe ke tu ta ke ka ko aspe le ko public ai fale alea ai fo ngana fa ke fa ta mo me ho ko ne pa pa ma kon ke sapa ana yo stu kwat pe fo ki ai report ko ya publicly tal leva ke now report ko ha wai mo recommendation ni ai to ha wi a moi fika au ki pa mo sapa ko fe hu de ko hange ko na ke o mai ke ba hol ka holomui alul tai to ya hase vesi mai ngai moto o tonga ni pe kai o wai hata ke ne lava ha o totongi o pai auti ai puleanga ka ne lava fakalere privately fe hu ya ko pe ne ko no to ko hake o fai pe ta no ki ai ange na fa ha fenga o aki pa mo Fiji Airways pe ko New Zealand Air New Zealand ke lava le vai ta pe o si o le vai ke domestiki o link up here pa regional o leva Fiji Airways pe ko Nusila pa no e bu happy ke ta no ai pe ya hata ha interested ke ta be fenga aki in partnership pe ko shareholding a company moving forward ka lai ni mi ka ge fa le le time ko wa ki par pare ma da ki pin le fenga ka pa do ta he fi to ni mai ke fa fenga ak fa ta ko me le le be fenga aki fe no revive ai real tonga ko fa ko ya ai ko airline be fo ai ko hinga kia ko li hinga pe apa to al ge real tonga ka to la henge fo kia tau ko foi me ta hape fogia pe vagai pe lava rio tonga o aqua pe pai ai lulu tai he tai ni mi pe me ta ha ko mantu ko ka nga ko ni ai rio tonga na o mai ko o foto ko ai lulu tai ai ba ko vagai pe te nau to fi ho kwat ke on ke different management pa wa ange ko fa ta no bi ko government he kamata pe ba de mo manatu ik va daar nog geen van there. What we see at staple moment will pull back. Hange kon ko we shareholding kon pa mo retirement fund. I know what to ate konga, but then we slowly hango la once we are more comfortable if I provide le a service kon ge what mo to kon ni tonga ni, then we pull back le I pull anga ye ka le. No pito ik pale mia kataki pe ko ki fehu I fe lave I pa me fe to taki he ku lave I pe ko o si I tongani o ska matanga we aki anga satellite fe to taki ai ka ta Starlink o ku ngawe aki he ka fola e va pa web ma ko tau kai ka tonga ka ko nga fong na pe online ni pe na do lu ya o ku wa hanga o e ku fa ko o ku tapu fo ki ai ku o kai ke fakalao nga we aki Starlink he te ke necesita ya I tongani ko ha provider necessita registered provider ai lewa ne ngo pete ki to mai ko fo itisi mai fisi ko no sila ha nga ki hen ka te ke necessita ai ka ta ha ko na fakalele aki o ta fakalao o lo to wa consita na o si apply mai na to ki ai ha na license but we also mau si o lewa ki ai ka we me ai hange ko ne impact ko he ngahi operators ko no lo to nga tu I to nga ni
pe ko ha na investment I tongani pe ko na tu pe na to hang ko ni fish monu sila kai mai pe tis ki tongan he kai me pe he o fai sio ke ai ka to Claudio Conchita pe tali pe kai ai utisco ya ka kon motor ko na bunga we aki ai tisco ya mahino pe tai ni mo tai fa la o ya pa ton ke fa mo ta no mai ke he potunga we me te ki na lava pe ai ha ki fa ngo fu fa tai mi ka ko tu e tai ni mi o te ga ngo fu ke ngau ya ki a service ko ai tongan Malapita mafanga malia ko ki fehui pa ko fika aki mo rehab center ko nu fras osa no langa ko ni toli ko ai ko rehab ko ya o ku ngau aki ko to pe ko langa pe ma toli pe ku ngaki pe ko to ta ni mi langa pe ka to ko nga foki ko ke excess pe ak nau tol go ku nau I toli ke o te nau mix mo to public ki to security issue le vai ka to alat me tu ai ko whenga le vai ke toi langa pe mo haki senta pe he ta haki whare mahaki e ke he general public ia ka nof taha pe ia ki ka nau tolu ko ni hua toli Hello Ik pale mia kata ko ki fehui pe ia pe ko ke ma o hafa matala ka kato wheka mo pola ta ani ko hai kaunga ai TDP ki ai ki he project ko ia ufaha no he TDP pe ko e ko ilo pe wai nau kau investa ke nau ma fai nga we pe fa ta ko ke ta no ko nau to nau facilitate pe ko nga ko panke ka wai fa no ia he o ko to ta ni ko fa ko mai ko ke ha ta hai no me ko langa ko no me TDP ka ko nau to nau hange ha financial nau facilitate ai investa ke ha ko o fai ko hai investa ko investa me no sila ko to ba kai ke TDP pe nau ka ko ka ta me no sila nau invest mai ko ki okay ai pe feu I pale mi ma ko e ki feu I ni fe ka aki pe mo e uhinga ko ni hono to e falala ni afio me ko e pe mo e minister ko ni ko lo pena so ma hotali he me ko si ka ko e me ani he ka peke o mai uhinga ke I lo ke ka kai fonua ko ulahi fitu takia nge me ho vahenga ko le ke whakahoko atu o nau fie ilo he ko e hoha mai e tu I ke whai whiri whapoto ka pau ke o maha ngahi uhinga na naha mea ena ke whai koe nei tai tau pe nei tai whakalao ka whia mau ke whai ai ilo ki ai e palemia te kia uhinga nei mai aia ko homo whakawhisi ko homo whakawhisi tai uhinga pe whakawhisi pe koe bea uton ke whai he taim koe ia tutuni ai tu I he whatahatoko ni Ihe ku recommend ke whakawhisi. Okay. Ka pauleva e te pehea tu e tu I to ni falala mea koe palemia. Te koe hareva ho talia. Ai pau ke whakau me case by case. Koe ki wheheu e nia taha I he tawhaki koe nina ke mea kia I whekau aki pea moe perestiki. Maino pe foki e langa hala whakakawakawa ku tuai. O waha whainga campaigni ai pure anga he kwange u tau tō mui taha ki tau tolo u tau vulnerable ki he climate change ka u tau whawhia maari ko te lerat Vanuatu ha moa fisi o nga unu na tol ki he whasisi e plastiki tu hifo mo tau kone mea lere kon ko to e policy kon ko he customu ki he whangatangata ko ke he tau e tahanima o faha tau toi nga unu at ki sai mano mai ke fa ai ko to fa time fogi he na si u me lele na si ha o ku patok fa hu me o efi ale na to wa ai to ai pe limitation e fa hu ka leva ke clear tu mo ange ha time fe u ke ka customer ke o te na to o ta mai ai me ke plastiki ko palpale mala fogi plastiki ko fai ni ko ha me ke ne fetong ya ki ai plastiki hange ko ni ko hina vai ka kai ta hina vai plastiki ko hai te ai fe leva vai hange ko ta faki pol plastiko ni he putu mo ha fua apai ta ofia apai osia ko ha leva apai ta ofia ko ha ai me den replace aki ka ko ai ko foi me leva ko so like interim ko while o ku fai fe kumi pe ko ha me den replace aki ko ai haki fi ke alu se ni tu go ya ke no hanga ko no to nga ya ko time osia no nga we aki ka fa no ko me na ka replacement
ke ngau e ki fetonga ke kau. Kata ki egi palemia ko mui mui atu penia I he feho I a teisa ani nai a ki he to folofola. Fika akin me ka venga ko ki he kaudaha vrapuna. Aia I ho o me ani nai oku ke ikai I koe ai pehe oku whalele whapuripuri e puri anga ai kaudaha e. Ai ko whamadape whakapukea na se alupe ki he wharearea ai ka atoa mea ki whikau me whakatau e wakapuna. Pia ku tuke hapa wah mea ke hea na toi whiema o kai ke o ilo ki ai. Pana si uke ai whungu me kautaha. Komiti e wharearea ke nau seo koe lutai. O si hao e uwhehui tāri at pe ki ai. E kai ko hinga pia nau kua ha mea ke o kai ke mau ki ai. O nei kai ke whakahu, nei kai ke whaka nei ave ke komiti. E lawa pia tuk whasio ki ai. Ke ave e ngai whamatala koe ko ngā bea ki heke tau mua e motuani koe kia mea ke whakapuripuri. Kai toke apa na aha fwoi mea ia o ku teike ave whamatala koe ia o wesi ai ata koe ki tua ai ngā oe koe koe ai lulutai. E ka pale mea koe taha whake ngahi ka venga nai o hake he tō wholofola koe whaito o kona tapo. Koe ki whiro pe ia pe koe haetunga o kia ngā we he taimini whilawe I pa ke tau I e whaito o kona tapo. Ai mau whatala noa koe ki he komisiona ai pilisone koe ne whamatala pe koe anga mahini koe lai taha koe an koe kai haa mo hai whare koe taiminia koe lai taha o ki nau tolu I he apopula koe whaito o kona tapo. Koe konga lai whokia o kai haa koe ngā ke whiti ake nau hepi. Koe nau kai haa ke lawa mau hase niti ke kumi ake nau drugs. Pe nau whaito o kona tapu. Ai au relate pe ai o mea koe ia. Koe mea koe ki he ngā we ko tomua whamalo pe ke kau polisi. Ai koe kiloi ne tolngo fultupu nai mau. Ia pana kai ke nau whaile leo nau ngā we. Koe tolngo fultupu koe au ke vilo holo I tonga. I mean, tau appreciate o lava o wide progress o ma o ngai mea koe pa o ku hange pe koe fono fa fonua na ki mua na fe ma ke fasio ke supply mo demand mo ta fak pe ai koe ko ngai nga o na os fa ho pin fa le hono ai koe rehab center he o pa pung o ke ma o ai fe ma o koe ke nga o ke drugs koe fe fo ma pe ta hak finge rehab ke to ai fe ma o koe he kai ia te ke demand pe koe ke mai ha drugs o lahi e pe ti mania o kai ka paule vai rehab o lava to o koe me fie ma o koe ia ia leva holo ki leva fie ma o koe ia pa bana sisi ia ho kai haa pe o wala me pe ai pe ko me ta ha koe lahi foko no ave trucks ki prison ki hua toli ai ulanga I koe ni apa te museo is kamatalanga ai fu a ta kai I hua toli ki fa sisi e fenga mali ko ia pa time tau pe o koe sio he ko nga time lahi foko o koe fo mai ta ko mai ake funky drone ina mai me ko nu faita ka faita ga uli ave trucks funky ai pau ge ai mo mechanism po meshes ke la vai o ta off mo me fanga ki me pe he ko ai ko pe me ai mo no ai ko ne rehab center ko ni ki vai ola ko hinga pe ko ka no police on pe o pa ma o kita I he atik ki he trucks I tua ko ge nga popula pa ya fa nga mali ke lava get out of it e time ko me mahinga ia ta maritime security ko fa mama fai o gurahi atau area oceani kau sisi e tau ngai me nga o ke tau hanga o toka nga ia ki ai gurahi ko me fa ui ko IUU ai ko ngai ko o mai o ave tau I ka ta fakala mo ta report mo ala me pe ba ko statement ni mo to ai o pa ulahi pe fa na ma ai ave ika ba no ulahi na time te na o mai e fai to ko na tapu me e pa fa le finga ya ki finga ya ki ka wi ngai topic ai he forum pe anga fe to ni aki ngai fonu e pasifiki fe to ni aki mo tau be mo America ko ngai ko satellite ke na lava ka wa ma tau potahi ke si ke tau lava ilo ngai me ai ala hoko e potahi ka to respond be ki ai tau petrol boat pe ko vaka ka polisi ek palemia kataki ko fehui enia fekau aki pe mo ngahi mo ua o ngahi por nga he pure anga
mga tuunga iha hopo whakatontonu pia whihalaki pot ngā we pia totongi e pule angai mo ko ni ka pate whatata ki savea kawia e pot ngā we kulahilahi ngahi hopo mole e pa angai pule angai whihalaki e ngā we e ai ha time te mousio ai ki he tawhako e pau koe savea pe o where pe mo ngahi pot ngai ke heia e ai ha time te mou wakai ai ke taha pēha no whakai ai ke toi tonuangi pia whamatoa toangi pia whaito tonuangi kau ngā we ke taim koko ku o whaia whihalak pia mo ua ai pure anga ia whihalak hata lava ke to'o me he ke totongi he toko taha ko ia kai oe fua e he pure anga i hange peko lau tesa o ku tuai taini foki o ku fua he pure anga ko ngā ko whihalak no whahoko no whatongia ai o ia be fok mo case ni si upon if I intentionally e lava le fokia o tuli mo prosecute upon na ko ia tau mu a ki whakahoko hanga we o tai whakalao au ki ke he ia mai no leva ia leva ai disciplinary procedure ia e alwai au ke PSC pe ala lava leva refer me ai ki he policy ke whakailo e lava leva mo wa e ko ia de ne totongi pa kau sai be nga hi fotu whakakau be he ke whasio ye fo no ngat kon ke ka o ka ko fo ngoi tai ni mi ko ke ko tau be na ne be au tonu ka tok tamai he fa ma wa nga ya khal be he te ala to fa kau ke te ka e ha foi me ke ma wa ha te se ni ti be ga malo ako fra si pe fra ak pa boyongo ko ni ko ki he USB ko ma pe na ya tau outstanding he tau contribution ko ki he ki USB ko ha tunga ku ya mo ua ko ya a vivia ko sto dong ya de foi tiu ko ya ka ta hanga tu ke mo ko fia ko ai o ku he ta fo ke ta ha we miliona ai ta to ko ni ko ki USB ko ang me depend be to la fo ko ta student e pa na fai to ka ngai ko na fa strike ko USB to fa ngai tu pu ai to ta ha fe he campus ko ni ka to fa ngai we pa na hange be mana mo si ai na mo fi lo ki mo ka loya ka wa ko loya to ta havalu I Vanuatu e ko ngane os ko to ta havalu he taun e wai kelas mlau ta wai kelas e tau tolu wai kelas e tau fa fa lo to la be na to ma hindo be fa ngata ki pal pale mai campus ko ita no fo anga ia e campus pa we na ku mi ki to ai ko me na tang ke council ke fa nga we ki he mu safe yang e fa na he no fo be ko ya pia ko kai ke na to he la ku mi ho ha fe tu mo transportation ai na fa to nga fa na na toi lava haki hiki haki me ai pau ke fasi ko mi scholarship ko hinga pe ko ke he ko circumstances po atakai o ia ka le ka ko hinga pe ko kai ke fa ho le USB na fa tongia ke provide ko accommodation ke mo to ai tano akapul mo to pa osi pe palemia fok pe ke to folofola e ne afio ne afi ne lave ai konga he to folofola kaunga ki he hange fra feu ia ai komson tau I fai hala mo ompat meni ko post ko question ni ko hinga ke take note ai anti corruption commission ma tu to kamada si lai e ka ko hinga mahal ko ngai feu ki nau whakau kia he time ko ka matai panau ke now make it more accessible ke lava he taha ko toa pe o he ko taha tege lere ho kia but ai ko hinga pe ke whahatoka kia he time ko lere ai e tok lere si ulai provided algo ne pache ti tali ai pe malo ke fe agabul wai tiki te to ta he fe agabul ko e whaosi pe e ki palemia ko lave I pe tala no ko ki he savea la hi ko ngai hopo ko e savea ka I hono whaik e ko ni ko ai pure la hi ko ni ko I he savea o ku pehe ai e tani la kula o ku ko e lahi ai tono no ko e whawhatongia ko e to lahi ko e kau ngawe ai au tua I ngai ngawe ke ngai kere ni I mga tonga pe me tono no whawhatongia po ngawe ko hipe ko e to si ko e kau ngawe o kia ina ha ngawe pure anga ki hono whatokolahi kau ngawe ko ia pepehi ki he patseti ai po ngawe ko hiko mau inga na whatongia ai
Maybe put nga ko tapi ton ginaw may na proposal for staff proposal kini fakalele ko nga pe ko na fa ko na fatongia ai ko mi tatau be ke put nga we e ba ginaw justify mai tama ai pa fe ma fa to ho full fe ma to fi ko hinga pe ko e moi ai mana ko hinga pe mi tatau be ke put nga ko na sa ya na gua hana ko ka yo ku kai ke te ke recruit pe gua ha kai area for ke fakala he te ka nga ki ai ko tari generally pe ko me po nga ke na o mai ke pulianga o ke pe ai se niti ke ngai priority ngai me ko tau pe he ma ho inga ke fakapa e la le va fanya but ai process ko ya pa ke na o mai fa ho ke PSC fa si o ke how never pare pa identify de pa patoki recruit kau sai pe ke nga ke tangi ka Daniela ke fai ta no ko ya ko e fa osi a pito pe pale mia ko la vei pe ko a hon yo ku fai longa ia a ho fa man lai ko yo no to ka ngai kina ai ma ho inga ko fa tongia ka fai ngo ko e ha o me a falotola hi pe ha o popo ki he ke fa tongia ko ia ai fai ngo I tongani. Mama lo de fa marat mai ko mar ko hinga be nai u ye ko ni ha ni ke tau ki e ko ko ta tau be ma hin no be ko hanga o fa ngo fu e ke de o fa ho ko mai ngai me ngai me au de be he tonu ke fa ho ko ta mo tonu not fully aware pe take fe he to ta ha ta ri fe hu pa me ta tau be pa mo te mo ai fainga ta ko e fa ho ko fa tongia ko mo ki na to na fu take lightly fu fainga fu ko he me ka ka ki na fa ka ata impact ai ko I guess ko me ko ku fe fa ho ko tu ko encourage ya tu ke mo ke fa ho ko pe mo fa tongia learn as much as you can ya ko pe ha nga me ton ke te ilo fe ka ki pe mo ke fa yo ngo and lo tola hike ke ngai fe hui ko nga be he ko ton be ma lo ko me ko to ang ki ai ko me to ang ki ha to la ka ko ya na fa nga mali ki na ma ke ai and I think ko fa nga mali ko ton ke mo ngau e le aki ke time kon wa fa nga mali pe ni ya because we si be tau tai mi ne o ton ke to la yang ha tai mi ke tau bota no ai ke to ma hin no ngai me pe ni so that's my advice is malo mo fai fatongia follow la pe ke hoko tai pe learn as much as you can ako gi ngai me tau fi ga ngai to pe ki do some background checking and then hopefully tau to kon fa lu fu ai ke ka kai ke na ma hin no ke fai ngo fu a bi to ke mislead te ka kai ko ni alat pe ko ha foi me alu ha foi tuliki le de vai ai la hi ko like he Facebook ka kai ke le he content ko foi ngo ke lava ka kai hatai mi o mature enough ke na lava church ai foi ngo ko pe mo oni pe hai pe kai na le be na to ko sione fifita na o si like ai te usa e be mo wai pe ha influence le vai he ngai me pe ka kai ke na influence na to I he nau fie ilo ai mo oni ko I he foi content o ha foi article o ha post I'm not saying o hala ko to but I'm saying que te no feo fa ka le be mo te sio le ke fa matala o atu ko hinga pe kai ki ngata pe mo to ko fa ngo ka ki na to ko na fa no mai he ku easily mislead te ka kai ni he ngahi post ya ko ai pe ko nga popular mo me ka kai na no fusio ke content Tau fiu, tau tano abul. Fatang ibe ko modal ka to ka fa ngo mo modal mo. Be mai me feitu be ope. Pang ope ko ke mo tongan ke mo se abul hange ko modal la bongbongi. Pa ko ta mo nu ata ibe ke mo na pasiki. Ope de mo ma wa nga lele ko ilo pe wai mo tau fa na tonga he Highlanders. Ka me pang ope de mo ki kau ke mo na bongbong te wa nga ko ne fai. Ko fatang ibe ke tonga ko to ke mo lava mai. Sio ke fa ni fa fo fa ko fa ngo ke mo la wa mai ki te fa iwa ta o po e ta timi ya bongbong ki malon ko to fu fa mai ne tau ai super rugby ki tongan hopefully apa sa ya pe mahali de fa nga mali va ve mai ka hau ke to mai ha nga tau ki tongan ko ya ko fa ve ya o tol ko na ko mo I tongan ni fa ta nge pe te mo la wa mai ki te fa
Ba ko ki me pe ta ha ku fai ai lui ai fai a pong be no me fe tu san te lu o lui mai ki koloni ki hen fai longa i pe ai ngai a ho ko ni tamate afi pa ku ke fi lu fa ma sino pa ke ala ke fe tong ya wai lu mai ko pong ya hu au fa malo tai pe ki ka fa ngongo fa malo la he to bo la va mai pa nge pe ko fa mo te ko hili e te la henga tau tai mi ke tau po ta no ai ko nga pe fa mala la ngai me au ku kai ke fu mahin ko fa ho ko ta nga hinga u e uton ke fa ho ko ka mo ton malo pit ka tau fa pa ko ke su dai ko si ku lai si o fa ta mai fe la mali ma ni tung bo e ma ton ke na hi ka fa bi ta ngata amen malo